Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Turi kwa kane tariki ya 13 z'ukwa karindwi kwa 2023. Ikirehe gitifu yafatiwe mu cyuho yiba amafaranga yakusanyijwe n'abaturage. Bibi yafunze umunyamabanga nshingwabikorwa wa Gahara mu karere ka Kirehe witwa mwene data Olivier ufatiwe mu cyuho amaze kubikuza kuri momo code miliyoni 5. Uwo muvugizi w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda turaza kumwumva muri aya makuru ku buryo burambuye mu kanya. Naho i Paris umunyarwanda Safari ushinjwa uruhare muri jenoside arafunzwe by'agateganyo. M23 yongeye gusabwa kurambika intwaro mbere y'ibiganiro igomba kugirana na guverinoma. Naho umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta z'Ubumwe za Amerika arasaba iki gihugu gukora ibishoboka byose kikabohoza ibirombe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha muri Kongo ariko umudepite akaba n'umuvugizi w'ishyaka rya Moise Katumbi bamusanze yapfuye ari mu modoka. Mbaye ikaze muri aya makuru arambuye duhere mu kinyamakuru Umuseke cyanditse ko mu Ruhango abanyeshuri babiri barohamye muri Nyabarongo. Niyo Mukiza Eric na niyo mugabo Claude abanyeshuri bigaga mu mashuri abanza yo mu murenge wa Kinihira barohamye mu mugezi wa Nyabarongo bahasiga ubuzima. Niyo Mukiza Eric yari afite 11 y'amavuko, mugenzi we niyo mugabo Claude afite imyaka 9, bakaba bari batuye mu mudugudu wa Nyabivumu mu kagari ka Bweramvura mu murenge wa Kinihira y'akarere ka Ruhango. Amakuru avuga ko bagiye kwahira ubwatsi bw'amatungo bashaka koga muri Nyabarongo yitibatwara. Uwamwiza Jean d'Arc umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinihira yavuze ko urupfu rw'aba bana rwabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu isa 10:10. Uyu muyobozi avuga ko aba banyeshuri barangije amasomo yabo bajya kwahirira amatungo y'ababyeyi babo bashaka kujya koga kandi batabizi bahita barohama. Gitifu Uwamwiza yihanganisha ababyeyi b'aba bana kuri imirambo yabo iri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gitwe kugira ngo ikorerwe isuzuma. Ikireho Gitifu yafatiwe mu cyuho yiba amafaranga yakusanyijwe n'abaturage. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombo umunyamabanga nshingwabikorwa wa Gahara mu karere ka Kirehe mwene data Olivier akekwa ko yari amaze kubikuza miliyoni 5 abaturage bashyize hamwe yo kugura imodoka y'umurenge. Umuvugizi w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda Dr Murangira Thierry mu kiganiro na Primo Media Rwanda yagize ati tariki ya 12 z'uku kwezi kwa karindwi RIB yafunze umunyamabanga nshingwabikorwa wa Gahara mu karere ka Kirehe witwa mwene data Olivier ufatiwe mu cyuho amaze kubikuza kuri momo code miliyoni 5, akaba ari amafaranga yari yakusanyijwe n'abaturage kugira ngo bagure imodoka y'umurenge. Akaba yafatiwe mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina mu mudugudu wa Nyakarambi aho yari amaze kuyohereza ku muntu yari yifashishije agamije kuyobya uburari afatwa agiye kuyabikuza. Ubu ngubu akaba afungiye kuri station ya RIB ya Kirehe mu gihe hari gutunganywa dosiye ye kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. RIB irashimira abaturage uburyo bagenda bagaragaza ubufatanye mu rwego rwo gutanga amakuru hakiri kare kugira ngo ibyaha nk'ibi ngibi bihanwe. Turashima ubu bufatanye tusaba abaturage bose kugumya gufatanya n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo ibyaha nk'ibi ngibi bihanwe. Uyu mugabo rero akaba akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza umutungo gihanwa n'ingingo ya 10 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 ndetse n'amafaranga y'ihazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'ayo mafaranga yanyereje. Murakoze. Tukomereze mu Ngororero aho umugabo w'imyaka 20 yasanzwe mu mugozi yapfuye. Umugabo w'imyaka 20 wo mu karere ka Ngororero warumaze igihe gito ashinze urugo yasanzwe mu mugozi yapfuye bigakekwa ko yiyahuye. Ibi byabaye ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu hagana saa 1 bibera mu murenge wa Muhanda mu kagari ka Bugarura mu mudugudu wa Gasomvu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bugarura Habumuremyi Gregoire yabwikiye amakuru Umuseke ko umugore wa nyakwigendera yamusize mu rugo agiye guhaha ku gasoko agarutse asanga ari mu mugozi. Yagize ati nibwo bahise bagaruka hari ushinzwe umutekano wa ruhari amubwira ko umugabo we yakinze arimo imbere undi aramuhamagara ariko ntiyitaba. None rero bahita bagerayo bakoze ku rugi basanga rurakinze bahita burira hejuru y'inzu bakuraho amategura. Barebyemo basanga ari kunagana mu mugozi bakigeramo basanga yarangije gupfa. Yongeye ko nta makimbirane yarasanzwe azwi muri urwo rugo cyane ko rwari rumaze igihe gito. Gitifu yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kungo zifitanye amakimbirane. Amakuru avuga ko batari barasezeranye mu buryo bw'amategeko ndetse ko yarafitanye amakimbirane na nyina umubyara bityo akaba ariyo ntandaro yo kwiyahura nkuko bikekwa.
umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Kabaya gukorerwa isuzuma. I Nyanza ho abarimu bane bafatiwe mu cyuho bari gukuriramo inda umunyeshuri. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi abarimu bane bo mu karere ka Nyanza bafatiwe mu cyuho bakekwaho ko bari barimo gukuriramo inda umunyeshuri bigishaga. Aba barimu bigisha mu ishuri ryisumbuye rya Sainte Trinité y'i Nyanza, bakaba batawe muri yombi kuri wa gatatu ku bufatanye bwa RIB na polisi y'u Rwanda. Umuvugizi w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda Dr Murangira Thierry yabwiye Primo Media Rwanda ati ku bufatanye na polisi y'igihugu RIB yafatiye mu cyuho abarimu bane bari gukuriramo inda umunyeshuri bigishaga mu kigo cya Sainte Trinité de Nyanza, bikekwa ko yatewe inda n'umwe muri abo barimu. Yafatiwe mu nzu y'umwe muri abo barimu, ari naho uwo munyeshuri bivugwa ko yari afite imyaka 21 yarari. Uwo munyeshuri yafashwe amaze kunywa imiti imwe ikuramo inda. Abo barimu bakekwa n'aba bakurikira: hari Mugabo Fidèle w'imyaka 34, akaba ari préfet de discipline. Sibomana Venuste w'imyaka 29, akaba ari umwarimu. Aduhire Prince Thierry w'imyaka 20, akaba ari umwarimu. Amahirwe Mugisha Victor w'imyaka 24, akaba ari umwarimu. Bikaba byabereye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Butatsinda, umudugudu wa Butatsinda. Umunyeshuri akaba yoherejwe mu bitaro bya Ruhango kugira ngo yitabweho. Abakekwa nabo bafungiye kuri station ya Ruhango ya RIB. Iperereza rikaba rikomeje. Murakoze. Mu makuru kandi arebana n'u Rwanda, i Paris umunyarwanda Safari ushinjwa uruhare muri jenoside afunzwe by'agateganyo. Guhera mu ntangiriro z'uko kwezi umunyarwanda uba mu Bufaransa arimo gukorwa iperereza i Paris, cyane cyane ku byaha byibasiye inyoko muntu, akaba kuri bafunzwe by'agateganyo mbere y'iburanisha nk'uko amakuru aturuka mu butabera abivuga. Uyakekwaho kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Majali wa Safari ufite imyaka 58 akaba atuye hafi ya Tol arahakana byimazeyo ibintu byose aregwa. Umwunganizi we Maître Abedi Benjadol avugana n'ibiro ntaramakuru AFP yavuze ko ibyaha umukiriya wakurikiranwe byose abihakana kandi ko nta ruhare yagize muri jenoside. Amakuru aturuka mu bucamanza avuga ko Safari utaraho ubwene gihugu bw'Ubufaransa arimo gukurikiranwa ku byaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu ndetse n'ubufatanyacyaha muri ibyo byaha byombi. Yafunzwe by'agateganyo ku wa gatanu ushize. Kuri iki cyiciro aregwa ibyaha yakoze mu gihe cyo kuva ku itariki ya 6 Mata kugeza muri Nyakanga mu 1994 ndetse n'ibikorwa byakozwe cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo kuri ubu, by'umwihariko muzahoze ari Prefegitura ya Gitarama na Butare nk'uko amakuru amwe bitangaza. Ngo yaba yaragize uruhare runini kuri bariyeri yitwaga kwa Premier. Abatanga buhamya bamwe bagasobanura ko uruhare rwe mu buyobozi ndetse n'uruhare yagize mu ifatwa n'icwa ry'abasivile kuri bariyeri byigaragaza. U Rwanda rwasohoye icyemezo mpuzamahanga cyo kumuta muri yombi mu 2017 kandi iperereza ry'ubucamanza ryatangiriye i Paris ku itariki ya 19 z'Ugushyingo kwa 2019. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, M23 yongeye gusabwa kurambika intwaro mbere y'ibiganiro na guverinoma. Umuhuza wagenwe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu bibazo bya Kongo, Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya, yasabye inyeshyamba zirangajwe imbere na M23 guhagarika imirwano mbere y'ibiganiro na guverinoma ya Kongo. Uhuru Kenyatta yagize igoma kuri wa gatatu ajyanywe n'inama ya kabiri ihuje itsinda ryiga ku byazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inama yanitabiriwe na Vice Ministri w'Intebe akaba na Ministri w'Ingabo muri Kongo Jean Pierre Bemba na Guverineri uyoboye intara ya Kivu ya ruguru mu buryo bwa gisirikare Lieutenant General Constant Ndima. Uhuru Kenyatta yavuze ko gushyira intwaro hasi no guhagarika imirwano bizafasha abanyekongo kubana mu mahoro bakabyaza umusaruro ubutunzi kiriya gihugu kibitseho. Yashimangiye ko muri Kivu y'Amajyaruguru kubera uruvunganzoka rw'imitwe yitwaje intwari habarizwa umutekano n'ubutabazi ku baturage bigerwa ku mashyi. Yasobanuye ko bari mu isuzuma ry'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byafashwe ku itariki ya 30 Kamena i Nairobi ku kibazo cyo gushyira inyeshyamba za M23 ahantu hagenwe bakazambura intwaro. Mu bihe bitandukanye umutwe wa M23 wateye utwatsi byo kwamburwa imbundu ugashyirwa mu kigo cyari cyo cyose, ugaragaza ko ukeneye ibiganiro na Perezida Tshisekedi nta yandi mananiza. Mu mirwano ku itariki ya 11 z'uku kwezi umutwe wa M23 wigaruriye centre ya Bukombo nyuma yo kugabwaho igitero na Nyatura. Amakuru avuga ko abaturage benshi bahungiye Nyanzare, Katsiru na Mashango nyuma y'imirwano yaguyemo abasivile babiri n'inyeshyamba ebyiri ku ruhande rwa Nyatura. Urusaku rw'imbunda rukomeje kumvikana muri teritwari ya Masisi na Rucuru, ari nako leta ya Kongo n'utwa M23 bitana bamwana ku bashoza intambara ku bandi. Tukiri muri iki gihugu, SADC yongereye manda y'ingabo zayo muri Mozambique, yemeza kohereza izindi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo wongereye manda y'amezi 2 ku butumwa bw'ingabo zawo muri Mozambique hagamijwe gushimangira intambwe imaze guterwa mu kugarura amahoro muri icyo gihugu.
numwe mu myanzuro y'inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango mu buryo bw'ikoranabuhanga tariki ya 11 z'uku kwezi. Dr. Agege Inobo wa Namibia, Hakainde Hichilema wa Zambia, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dr. Lazarus Chakwera wa Malawi, Dr. Mogwetsi Masisi wa Botswana, Philippe Jacinto Nyusi wa Mozambique na Dr. Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe ndetse n'abandi. Kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inama ya SADC yavuze ko ihangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, yamagana ibikorwa by'intambara bikomeje kugirwamo uruhare n'imitwe ya M23 na ADF. Iyi nama ikomeza igira iti inama yashimangiye ubusabe bwo guhita bahagarika imirwano ku mitwe yose yitwaje intwaro no gusubira inyuma mu duce yafashe, inasuzuma ingamba z'inyongera zisanga za diplomasi zo guhatira M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro guhagarika ibitero byose. Inama yemeje manda, uburyo bw'amategeko ndetse na ngengamikorere bijyanye no kohereza ingabo mu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uburyo bw'akarere mu guhangana n'umutekano muke ukomeje kwiyongera n'ubutabazi bukenewe mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uvuga ko ingabo zawo zigomba koherezwa muri Kongo bitarenze tariki ya 30 z'uku kwezi kwa 9. Guverinoma ya Kongo yemeye gutanga inyongera ku ngengo y'imari ikenewe muri iyi gahunda ya SADC. Izi ngabo za SADC zigiye koherezwa muri Kongo mu gihe hasanzwe izindi z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zaturutse muri Uganda, Sudani y'Epfo, Uburundi na Kenya. Muri iki gihugu kandi umudepite akaba n'umuvugizi w'ishyaka rya Moise Katumbi bamusanze yapfuye ari mu modoka. Umurambo wa Chelubi Okende bawusanze mu modoka ye mu gitondo none kuwa kane Kinshasa ahitwa Limete, nyuma yuko ejo kuwa gatatu ishyaka rye ritangaje ko yashimuswe n'abitwaje intwaro. Ibiro bya Tshisekedi byatangaje ko nakababaro bamenye muri iki gitondo kubura mu buryo bubabaje Chelubi Okende. Okende yari minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu, yegura mu kwa 12 k'umwaka ushize. Ubu yari umudepite akaba n'umuvugizi w'ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi. Amafoto yagaragajwe ku mbuga nkoranyambaga arerekana umurambo uriho amaraso menshi w'umugabo wicaye mu modoka yambaye ishati y'umweru, ariko BBC ntiyashoboye kugenzura neza iby'aya mafoto. Umunyamakuru wa BBC uri Kinshasa aravuga ko ababibonye bemeza ko ari Chelubi Okende wari mu modoka ye, gusa umuryango we ntacyo uratangaza, ariko Moise Katumbi yamaganye iby'iki gikorwa asaba iperereza ryigenga. Mbere y'uko iyi nkuru imenyekana, ishyaka rye ryatangaje ko yashimuswe kuwa gatatu nimugoroba n'abagabo bitwaje intwaro batamenyekanye. Ishyaka rye ryavuze ko Chelubi Okende yashimutiwe muri parking y'urukiko rurengera itegeko nshinga kuwa gatatu saa 9. Ryongeraho riti igihugu cyacu kirarushaho kumera nabi. Ikinyamakuru Jeune Afrique kivuga ko ageze ku rukiko Chelubi yohereje umurinzi we imbere mu rukiko gutanga ibaruwa ye, uyagaruka asanga shebuja yabuze. Mu cyumweru gishize Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, yahumurije abatuye Kinshasa avuga ko leta yahagurukiye ikibazo cyo gushimuta abantu mu murwa mukuru. Ibiro bya Perezida Tshisekedi bivuga ko yihanganishije umuryango wa nyakubahwa Okende kandi ko asaba ubutabera gushyira urumuri rwose muri iyi dosiye kugira ngo abakoze iki gikorwa bahanwe. Tukiri ku makuru arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko umushinga amategeko arasaba Leta z'Ubumwe za Amerika gukora ibishoboka byose ikabohoza ibirombe bya Kongo. John James uhagarariye leta ya Michigan mu nteko ishinga amategeko ya Amerika arasaba ubutegetsi bw'iki gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika ko bwakora ibishoboka bukabohoza ibirombe by'amabuye y'agaciro byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitika nk'uko yabimenyesheje itangazamakuru yagejeje kuri bagenzi b'umushinga yise Bridge to DRC Act, asobanura ko wafasha Leta z'Ubumwe za Amerika gukoresha amabuye y'agaciro y'ingenzi aba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati amabuye y'agaciro y'ingenzi ya Kongo ntiyakoreshwa mu nganda za Amerika gusa, ahubwo yakenerwa no mu nyungu z'umutekano. Ni ingenzi ku bice by'indege y'intambara, amasasu ayoborwa ku bipimo ndetse n'ikoranabuhanga ry'ubwirinzi. James yagaragaje ko ahangayikishijwe nuko Ubushinwa bugenzura igice kinini cy'ibirombe by'amabuye ya cobalt muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinga amategeko abona muri iki gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitegura amatora rusange ateganyijwe mu kubuza k'uyu mwaka, ari byiza ko ubutegetsi bwa Amerika buyegera impande zombi zikumvikana uburyo zabyaza umusaruro amabuye y'agaciro menshi ari mu butaka bw'iki gihugu cyo ku mugabane wa Afurika. Aya makuru tuyasoreze ku bitabiriye imyigaragambyo yo muri Kenya bagiye kujyanwa mu nkiko. Leta ya Kenya igiye gukurikirana mu nkiko abakomeje kwigaragambya bagateza imvururu mu gihugu bigatuma hari bamwe basiga ubuzima muri iyi myigaragambyo. Minisitiri Kindiki Kitule yatangaje ko imyigaragambyo yabaye tariki ya 12 z'uku kwezi ni ku munsi w'ejo yateje umutekano muke mu mihanda ndetse ituma abantu benshi batitabira imirimo yabo uko bikwiriye. Imyigaragambyo yaturutse ku baturage bongeraga kwigabiza imihanda bamagana imisoro ihanitse n'ikiguzi cy'imibero gikomeje guhenda muri Kenya. Minisitiri Kindiki Kitule yatangaje ko bakwiye gukurikiranwa abantu bategura imyigaragambyo ishora abaturage mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo n'urugomo. African News yatangaje ko polisi mu murwa mukuru Nairobi yagaragaye itera imyuka iryana mu maso abigaragambya batwikaga amapine abandi batera amabuye. Iyi myigaragambyo yaguyemo abantu 12, abandi bajyanwa mu bitaro nyuma yo kwitura hasi kubera imyuka iryana mu maso. Kenya yugarijwe n'ubwiyongere bukabije bw'ibiciro ku masoko bwazamutse hafi 8%. Ngo kwigaragambya kw'aba baturage ba Kenya byaturutse ku itegeko ryasinyweho na Perezida William Ruto ryo kongera imisoro.
Shite bakunzi wa Primo Media Rwanda, inkuru ntugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye none ngende Jean Dodier Kanijabo. Ndabashimiye ko bari bayakurikiye, ndabararikira kureba n'ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.